Iwi, kei te whakakotahi te hapori o Whangaroa ki te whakatōpū kai mā ngā marae me ngā whānau ma te kai ana. Hei tā te hunga e kōkiri ana i tēnei kaupapa. Ahakoa heha te taumata ohiti o te wā. Ka mahi tonu rātou i tēnei mahi o rangatira, hai aha, hai oranga, mo e tahi atu. Aneira a Harata Brown. I try to help people around. Koina i tahi o ngā kai ka tau ki ngā marae me ngā uri o Whangaroa. All the Kama tour, so we've been helping out with extra stuff like flour, sugar, all the emergency stuff. It's a basic food and I feel great. Tōpū ana ngā ratonga me ngā mema o te hapori o Whangaroa ki te heke i ngā taimahatanga o te mate karauna. Well, we have 17 marae in our Whangaroa rohe, so we've got a lot of whānau that we're looking to support. It's really hard, especially when we've got our kaumātua kuia who aren't able to get out to the shops to collect their kai. Those are our first priority, is being able to support them. A whai wāhi hoki ana ko Tai Tokerau Border Control, te rōpū tōpū i ngā ahi kāroa puta i te rohe. We're already out there on the front line, so what we get to tap into is those hard to reach whānau as well. So with our runanga and all of our different community members that were donating kai to our community, they tapped on our shoulders to say, hey, would like to donate. Hei tā te hunga nei mā te mahitahi e hiki ake ai ngā mate pōharatanga e ngau kino nei ngā whānau. And of course, when your children are home 5 days a week and you're having to feed them every day, that puts an extra strain on our large whānau. With food distribution in Whangaroa here, it continues in everyday life here. So when our whānau are in need, we're there. Because they're part of my community and they're the shoppers around here. I've been here 20 years. We order it for them if they need more bread. Ai marika he kai kei ngā ringa, hei hapai i te iwi. Harata Brown, Te Karere.